Mnogi pojedinci su radoznali i žele da znaju da li je osoba sa kojom se viđaju baš ta, prava osoba za njih. Baš vi bi mogli biti jedna od njih. Verovatno se pitate kako će vas više sile pod upravom Boga dovesti do vaše prave osobe. Bog je briljantan pisac ljubavnih priča. Obično on piše izuzetne priče, one koje ljudi teško mogu predvideti. On može da stvori najslađu priču o dve dosadne osobe. Također on može pretvoriti neprijatelje u ljubavnike ili čak može da ispravi neuspešne odnose svojim milošću u pravo vreme. Ukratko, Gospod može koristiti različite načine da dovede osobu do njenog budućeg partnera. On obično ne koristi istu priču za svaki par. Zato očekujte da će vaša ljubavna priča biti daleko od onoga što možete i da zamislite. Međutim, ukoliko ste zaista znatiželjni da saznate na koje moguće načine će vas Bog odvesti do vašeg supružnika, možete razmotriti sljedeće mogućnosti. To može biti kroz prijateljstvo. Većina uspješnih brakova je izgrađena na čvrstom prijateljstvu. Poznato je da se parovi zaista ohrabruju da započnu vezu kao prijatelji, pre nego što pređu na romantičan deo te veze. Prijateljstvo omogućava osobama da se dobro upoznaju, čak i bolje nego kroz romantične sastanke. U mnogim slučajevima Gospod dozvoljava budućim parovima da počnu kao dobri prijatelji, bez ikakve privlačnosti. Upravo to im omogućava da budu pravi oni, jer nemaju razloga da impresioniraju bilo koga. Ko zna da li bi mogli da završite sa nekim od svojih dobrih prijatelja? Pa samo Bog zna. Dakle, sve što sada možete da uradite je da budete pravi prijatelj svima. To može biti preko vaših zajedničkih prijatelja. Vaš budući supružnik možda u početku nije prijatelj, ali Bog može koristiti vaše prijatelje da vam omogući da upoznate pravog ili pravu. Možda to sada ne znate, ali verovatno je neko od vaših prijatelja ključ vašeg ljubavnog života. Kako znate da li je prijatelj vašeg prijatelja baš prava osoba za vas? Ne znate, ali možda ćete početi da se družite sa tom osobom neobavezno, pre nego što to shvatite. Ili je moguće da vas ta osoba privuče od samog početka, a to može biti obostrano osjećanje. To može biti i preko porodice. Kako bi bilo dobro upoznati svoju pravu osobu preko porodice? Ovdje ne govorimo o ugovorenom braku. Umjesto toga, to može biti upoznavanje sa osobom preko jednog od braće i sestara ili čak i roditelja. Na primjer, to bi mogao biti neko od porodičnih prijatelja. Baš ta prava osoba za vas može biti sin ili ćerka prijatelja vaše mame ili tate, a vi ste praktično odrasli zajedno. Ili bi to mogao biti najbolji prijatelj vaše sestre koji je često dolazio u vašu kuću kada ste bili u srednjoj školi. Ovo je jedan od primjera koliko su Božji putevi neočekivani. Prelepa stvar u vezi sa ovim primjerom je da ne biste imali poteškoće da se prilagodite jedno drugom, pošto se dugo poznajete, pa ćete na taj način lakše razviti poverenje. To može biti kroz rad. Započinjanje romantične veze sa kolegom ili koleginicom nije neobična priča. Mnogi ljudi su razvili privlačnost i emocionalnu privrženost svojim kolegama na poslu. Odlazak u istu kancelariju i svakodnevno obavljanje istih zadataka pomogli bi vam da otkrijete više jedni od drugima. Zbog toga je važno tražiti od Boga vođstvo u svakoj značajnoj odluci, uključujući i traženje prilika za posao. Ako budete osjetljivi na Božju volju, to vam može pomoći da se približite svom budućem bračnom partneru. To može biti kroz zajedničke interese. Bog također može koristiti vašu strast, hobi ili talenat da vas dovede do prave osobe. Na primjer, neki parovi su počeli da se druže radi muzike, umetnosti ili avanture. Knjige, kućni ljubimci ili sport su spojili neke druge ljude. Zapamtite, čak i vaše osobine i talenti su od Boga. Verovatno je razmišljao o vašoj ljubavnoj priči kada je odlučio da vam dodeli vašu ličnost i urođene sposobnosti. To može biti kroz razne iskušenja u životu. Neki odnosi su formirani kroz razne izazove u životu. Da, Bog može iskoristiti vaše teškoće da vas upozna sa pravom osobom. Na primjer, ova osoba može biti bilo ko vas je hrabrio, pomogao vam ili vas je jednostavno samo saslušao u vremenima kada ste želeli da odustanete od nečega. Zapamtite, najiskreniji ljudi koji brinu o vama bit će otkriveni u nekom najmračnijem času u vašem životu. Možda imate puno prijatelja kada vam ide sjajno i imali ste šta da date, ali oni pravi ostaju i kada je teško, kada ste dole i kada nemate ništa. To može biti kroz molitve.
Naravno, molitva za pravu osobu bit će od velike pomoći ako želite da vas Bog odvede do vaše prave osobe. Molitva ukazuje na to da tražite Božju volju za svoju vezu. To znači da tražite od Boga da preuzme kontrolu nad ovim područjem u vašem životu. A kada Bog usliši tu molitvu, bit će vam jasno, jer ćete moći da vidite sve za što ste se molili u čoveku ili ženi koji dobijete. To može biti i kroz greške. Nažalost, nisu svi uspešni brakovi počeli kako treba. Neki su mogli biti povređeni, ali i povrediti druge, a drugi su počeli sa zlostavljanjem i drugim toksičnim elementima. Ovi brakovi su bili nefunkcionalni i ne bi potrajali u svakom pogledu. Kada uvidite svoju grešku u odabiru osobe koja nije za vas, vi ćete tada sa sigurnošću znati šta želite. To saznanje će vam omogućiti da sljedeći put, kada vam se ukaže prilika, dobro razmislite o pravim vrednostima koje želite, kao i o osobi koja ima takve vrednosti. Kada se to poklopi, znaćete da ste pronašli pravu osobu.